E rere ana te whakatūpato i ngā reo irirangi huri noa i te motu. Tērā pēr ka huri ki te ture me te rōpū whakamana, ki te tohe tonu te kāwanatanga ki te poro i wā rātou pūtea. Hei tā, te whakaruru hau o ngā reo irirangi Māori. Ka eke ngā reo irirangi ki te pari o te rua, me nā ka tū tonu e nei porohanga pūtea nei, kei te takahi te kāwanatanga i ona haipapa ki te tiriti o tira ki te tiaki i te reo Māori. Kua ki atu hoki a te māngai pāho ki ngā reo irirangi Māori kia rite rātou. I nā rā hoki tērā pēr ka tapahia ā rātou pūtea tautoko, tai atu ki te toru tekau ōrau te nui. Tuia ki tēnā ko te rautaki hō a te māngai pāho kia pūtahitia ngā ratonga Karere he momo raupatu i tērā mahi. Ara kia tawhiti i ngā ringaringa o ngā iwi me ngā hapū. Hei tā ngā kai whakapāho a iwi he putanga no te tiriti o Waitangi, ngā reo irirangi Māori. E hara i te taonga e tai ai te tūraki noa. Ka mutu kei te whakamahi te kāwanatanga i te māngai pāho hei kare tau mā rātou. Really disappointing to see that as a official language of this country, that we can't even fund a Māori news bulletin. And keep in mind that the Māori radio stations are there every single day, broadcasting not only news and information to the community. We're at the cutting edge of emergency broadcasts as well, and that filters back into the news on the hour too. That will see around a third at a minimum forced to close. No one can operate on the small amount of money that is already there, and now 25 to 30% cutbacks. That's incredible. Hei tā, te whakaruru hau o ngā reo irirangi, tēnō kore rawa atu nei rātou e paku whakai atu ki ngā poroa pūtea nei, me hui te karauna ki a rātou, rai ki te rai, me te aha, ki te kore ki te he ara whakamua, ko te kōti, me te tarai piunara te o tinga atu.